megalayapost.news Meghalaya State Planning Board mentaksi kalau penpau yang jeng sebenarnya hak bede berkejeng penslam man pendap yang sorong bapeniso na Shillong Shadowki kan tobru yang kejeng king Sherpi mat ka flyover hapumlum ya kene ke Meghalaya State Planning Board kalau penseu haden kejeng lejurip ya kejeng pentri ya ka surok forlin nadu jeng king Sherpi shadu ka flyover ka badon hapumlum hak kene kejeng lejurip lai lam do chairman ka Meghalaya State Planning Board ba medba lendo hak kejeng don lang ki wei kit khot bakin top ya umle u olan singsun mat uba biyong star kubar ki officer ke NHIDCL NHAI PWD mana katanat PGE ka Surat Jela habakaran sikilat thai hubor u chairman ka Meghalaya State Planning Board u ba med balendo ulong ba wala ki kam ki jam ki yajbek yayanti man pendep ya ka surok na Shillong Shadowki kentup ya ka jengking thamai Sherpi bat ka flyover ka brun hapamlum andai kumbai i mata nang don kam sisu man president nang man pendep ya ka nek project ha ka por balabu mentagasi ka member jong ka board kan bagi officer ibadah di department angkam tinggi department di wan daksina kebantaban ya full of akabadi ka monitoring bagi inspection kuba wan yaki project lokal jongka state di balong di project bakam dan kam kabadi bat kejing pen sub yaki baik di kuih ni ki di taki bagi lasil kepor tolong minta kasih kalau ka ni ka surok nado na Shillong kapaya lembah ko Sherpi mer nang tatasan mer berhadu ang ni nyug mer ya do kita dengan surok balik itu sa Dauki lembah ka melim di keting wan jongi minta kasih ya kani suka project di kiwi ki surok iba la propose bat barang ya ingin nang ya ki pol ki si tuan wan nama kajing pemlawan dap kata si show we yang iyo i kajing wan jungo jungi mentah kami di bagian inspection ni ka surok kalong ba haka paningkong pol bala ai ti ya kam seki konduktor lembaga di department lembaga NHDCL ang iyo iba kam kaya step bandre hadin tring iyo iba kam kaya suki do ta wat lada ka kum kopor balabu nakaliang jong ka department kalong asnem man pendep project ndrei ngi pet pat ngi smo ko nakaliang jong ki ne ki ba monitor ya ka di ke project lembaga NHDCL yang bahko na Desember kin laban pendek ya project ndai ngi bakal kum kejing tre idon kejing atakin de wala kataru ngi iba nakarin yu kila ai kejing lar bak pendek ko sistem pemerintah ngi iba ngi small kundu aka jo ko di katu kan li kejing ya kundu aka baki hap up ya ki we ki kam beri nak liang jong ka PhD department kam kani ke bypass beri nadu na saumer steng adu angti ako jan jong ka jaka ka badi so halai mer ketu ka stage ka lomba kanu ka perintah ka beri ba PhD department akwa kam di ban ndak ta ka jong PhD department kitu kilong di jingo nging sai lagi jong ki observation nak ni akabedi ba kiri ka jingo jingo padalong full untuk ingin hapan eksamen nak ingin joko board bat pan ai ki recommendation nak lindungi dekin dekin so ke jumlah pa jing siam jungi mentak si baling sim no kong ai dari slok namar ki pai ba ti dong sunong jong ni ka dong ka thai aga long west kasis south west kasis eastern west kasis nang ta ni ki than east kasis su ki badi ki than sora chela penursla dauki ba unta tet ki kendu sebun ba ke jing kejing ka ki kendo kolong ba dan man kesni mengaruh long way ni kita dunia ka surok sini dan man kesni kamu laku pun nang ni hadu ang tia Sherpi dan hadu ang di point sekenta setengah kenta kamu hadu stretch belong tak kamu nyol ni pratin kita ding suba kan ni kalau ko ka benta ka bangi hab ya ka ban bet ba sila dadam kejing ka ba way ni ya kendo dan dinda kam de belong pat yung po aja yung bayad bantuan makasi kita kalong ko ka jing lap ka siya ko dumi pag niya kasi toy pa kalong mangyuri kinjat ka ba di ba tarkom tre
Kidon kendiat kat tuga dia kibentar tiba nak kalian jong ki de mi lai pet nak kasi nganget skep nak kalian jong ke department lu pet bagi don kam ya ka baki hapan rectify kam tam ya ka feeling ke bat mai ke don markup ba ke tu ka kejingking ke ba don hapo umsyapi ka ba ngi ba ka don ke septin wat nak kalian ini ngi snow on batai hatu batai ya ka technical part jong ka jingtei ya ka sebab ndai i besar ke badi department dalam menjut nak kalian jong representative badi nak kalian ke SDCL group menjut badi gitu bag bila orang ba in pra ya kata in apa saumer ke junction saumer sistem balik saumer sistem ke junction kaban lek kaban ya duduk ya ka langsung tun cepo farm turun ke pemerintah ira propose kalian kat department atau dan habia lembah ke cloud jong ka forest adu banyak cerita ba long adu penuh hektar su kata jong ka forest area ba lada bit kabiang kita apply this ini kesu kalian ingin tercamban pet no ban ajung kumka don ke jadi nak kalian kebut ka rule jong kebut kalau makai recommendation secara state Meghalaya Post.news